aho gukomeza kubana n'inshuti y'indyarya mwahuri gaseka yagira higika kugambanira, ishobora ive mu gwihisho ikugambanira uyireba umenye uko unayirinda. Kubera ko hari abantu mubana bakagusekera bakakubwira ngo turi kumwe, bakakwereka ko ari inshuti zawe, bagera hirya akaba aribo bagusebya. Uyu munsi bashobore bave mu gwihisho umenye uburyo ubirinda. Imana itamaza umwanzi wawe, Imana itamaza abanyeshari kuri wowe, Imana itamaza batakwifuriza ibyiza, Imana ibashire ku karubanda utangira umenye icyo tugomba kugendana nazo. Pana inshuti musekana zagera hirya zikaguhekenyera me ukuri. Hari abantu bari gucura inama kubera wowe, hari abari gucura inama kubera akazi ubayemo bagambirira uburyo uzagasohokamo, hari abari gucura inama bavuga ngo urugo rwawe ruzasenyuke, hari abari gucura inama bavuga ngo ntabwo uzatera imbere. Ariko reka nkubwire, imigambi yabo ntabwo izahama kandi ntabwo izasohora. Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyega. Uri umusozi nta kizakunyeganyega. Haleluya, haleluya, haleluya. Igitabo cy'Abami ba mbere ibice byaho 21 turasoma umurongo waho wa 15. Bibiliya iravuze ngo Ezebeli yumvise ko Naboti bamuteye amabuye. Ezebeli yumvise ko Naboti bamuteye amabuye agapfa, abwira Ahabu ati, arangije abwira umugabo witwa Ahabu ati, haguruka wende rya ruzabibu rwa Nayoti w'Iyezereli. haguruka ugende ufate uruzabibu rwa Naboti w'Iyezereli. Yangaga ko mugura ntakiriho yapfuye, ntakiriho Naboti yapfuye. Ahabu yumvise ko Naboti yapfuye, Ahabu ngo yumva amakuru ko Naboti yapfuye, arahaguruka aramanuka ajya muri rwo ruzabibu rwa Naboti. arangije arahaguruka ajya mu ruzabibu rwa Naboti w'Iyezereli kuruzungura, ajya kuzungura uruzabibu rwa Naboti kubera ko yari amaze gupfa. ubwo ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya w'Itishubiriti. Mu gitondo Imana ihamagara umuhanuzi witwa Eliya iramubwira ngo irukanka kwa Ahabu, haguruka umanuke usange Ahabu umwami w'Abayisiraheli. haguruka usange Ahabu umwami wa Isirayeli utuye Samariya, utuye Samariya. ubu ari mu ruzabibu rwa Naboti. Uyu mwanya tuvugana Ahabu ari mu ruzabibu rwa Naboti, yagiye kuruzungura, yagiye kuruzungura kandi yarakoze ikosa ryo kwica Naboti. umubwira uti, hanyuma nurangiza umubwira uti, yewe Eliya we, Uwiteka aravuze, Uwiteka avuganye nawe Ahabu, niko urushe nuko urishe urazunguye. yewe Ahabu we, uyu munsi umaze kwica Naboti kubera ko yakwimye uruzabibu, none umaze kumwica urazunguye. Maze umubwira uti, maze umuhanuzi abwira Ahabu ati, umva uko Uwiteka avuga, umva uko Uwiteka avuga yewe Ahabu, ahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti, ahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti, niho zizarigatira n'aya, ni naho zizarigatira n'aya. Haleluya, haleluya. Katwongere turamburira Imana amaboko kandi. haleluya. Igitondo kimwe hariho umugabo witwa Naboti. Naboti uyu yari yarakoreye Imana, hanyuma Naboti igitondo kimwe Imana iramwibuka imuhereza uruzabibu. Yaraturanye n'umwami witwa Ahabu. Uyu Ahabu yari umugabo wakoreye Imana, ariko agiye gushaka arahusha. Bwira uwo muntu muri kwe ngo wowe utarashaka Imana izakurinde guhusha. Niba ari gushaka nabi niyo mva ya mbere ibaho. Ahabu wakoreye Imana haragenda hasana umugore witwa Ezebeli. Ezebeli mukuza azana n'ibigirwamana by'iwabo. Ahabu wasengaga Imana amanywa nijoro atangira gusenga Imana ya Ezebeli.
hanyuma yaraturanye n'umugabo witwa Naboti. Naboti yari afite uruzabibu. Ahabu wari utunze ari umwami mu gihugu, ntiyanyugwa n'ibyo Imana yamuhaye, agerageza no gushaka umugabane wa Naboti. Hazindukira Naboti aramubwira ngo yewe Naboti we, uru ruzabibu rwawe ndarushaka, ndaguha amafaranga, ndakuguranira, ndaguha ikiguzi ushaka, ariko umpereze uruzabibu rwawe. Naboti ngo wari wuzuye umwuka wera, aravuga ngo biragatsindwa kuguhereza uruzabibu rwa ba sogokuruza. Sinshobora kuguhereza uruzabibu rwanjye. Naboti ngo ararakara, atahana umujinya, ngo iryo joro ntiyarya ntiyananywa. Ndagira mvugane nawe muri iri teraniro, hari abantu batari gusinzira bagambiriye kukwica, hari abantu batakiryama bagambiriye kugukuraho, ariko nubwo babikora Imana yawe irababitsa, izabagaragarira igitondo kimwe. Nabo Yezebeli na Ahabu ngo barara badasinziriye bagambirira uburyo bagomba kwica Naboti. Hari abantu barimo baragambirira bashaka kubona uvuye mu kazi. Hari abantu bataryamye barimo barakora inama bwihishwa. Hari abantu badasinziriye barimo baratekereza uko ubayeho, badashaka gukomeza kubaho. Ariko reka nkubwire, Imana ikubereye maso, humura. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ikubereye maso. Haleluya. Aha barara badasinziriye. Mbwira uwo muntu muri kumwe ngo hari abantu bacura inama kubera wowe. Iryo joro Yezebeli abura ibitotsi, aramubwira ngo aha ubabajwe n'uruzabibu rwa Naboti, reka nkugire inama. Kadutanga itegeko mu gihugu, abantu bose biyiriza ubusa basenga. Niturangiza tuzashaka abagabo b'ibigoryi bashinje Naboti ko yatutse umwami agatuka n'Imana. Hari abantu muri ubu buzima ubana nabo bakaguhimbira ikinyoma, bakakuvuga inkuru zitahari, umuntu agahaguruka akagusebya, umuntu agahaguruka akaguharabika. Ariko reka nkubwire, hari igitondo Imana izasobanura ibintu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu gitondo Yezebeli atanga itangazo, aravuga ngo umwami yatanze itegeko, igihugu cyose kigomba gusenga kubera umugabo witwa Naboti. Hari abantu bagusengera amasengesho apfuye, barasenga. Hari abantu barimo baragusengera amasengesho apfuye. Mbwira uwo muntu muri kumwe ngo abagusekera bose siko bagukunze, hari abategereje kubona wa mwari. Abagusekera bose siko bagukunze, abagukomera amashyi uyu munsi ejo nibo bazagutera amabuye. Abakomeye amashyi Dawidi amaze kwica Goliyati, mu gitondo nibo bamuteye amabuye Sawuli ari kumuhiga. Nubwo abantu bakugwanya, ndagira ngo utangarize ngo ntibazagushobora. Niba uri kumwe n'Imana, umwanzi wawe ntabwo azagushobora. Niyo imbwa zakwiteranya zikaba igihumbi, ntabwo zishobora kwimura intare mu birindiro byayo. Niyo abanyamagambo bahaguruka, abagusebye bagahaguruka, abanyeshuri bagahaguruka, nawe uzagukura ku musozi w'isezerano Imana yagushizeho. Bararushwa n'ubusa, icyo Imana yakuvuzeho izakirinda bakagisohoye. Biyiriza ubusa. Aha Naboti nta kindi arimo arazira uruzabibu. Ndagira ngo utangarize muri iri teraniro, haleluya, icyo abantu bakuziza nubwo bakigeraho ntabwo kizabanyura. Bafata ibihe mu gitondo
umvira ijambo mpishuriwe n'Imana. Mm. Oresherebokete. Hallelujah. Ngo abagabo b'ibigoryi mu gitondo inama iteranye, bati nimuhamagare Naboti. Naboti yitaba urukiko. Naboti ati mbese urazira iki? Naboti ati mumbwire icyo ndimo ndazira. Ngo abagabo b'ibigoryi barahaguruka babiri. Bangahe? Babiri. Imana igukureho abagabo b'ibigoryi. Imana igukureho abagore b'ibigoryi. Babiri. Imana igukureho abasore b'ibigoryi. Bose. Imana igukureho abantu badafite umumaro. Imana ikuzanira abantu b'umumaro. Igukureho abantu bagushinja ibinyoma. Hallelujah. Vuga ngo Uwiteka nkureho abantu bamvuga nabi. Imana inkureho abamvuga nabi. Imana ibagukure. Nokuri. Abagabo barahaguruka. Abanyamasengesho bati reka tubabwire. Twarasenze. Twari abantu basenga bagasenga amasengesho mabi kuri wowe. Ntuzabyare. Mana uzambabarire ntazabyare imbere yanjye. Mana uzambabarire ntazakora ubukwe buruta ubwanjye. Mana uzambabarire ntazatera imbere. Nubwo ducuruza bimwe umbabarira hombe. Hari abantu basenga amasengesho apfuye imbere yawe. Kandi kuva uyu munsi tangira urobanura inshuti zifatika. Abantu bakumvira ubusa, abantu batagushigikiye, abantu batakwemera, abantu bataguha agaciro. Abo ngabo nushaka ubaboroke, nta mumaro bagufitiye, ntaho bazakugeza. Tangira ubane n'abantu bafite iyerekwa rizima kuri wowe. Bana n'abantu bashigikira inzozi zawe. Bana n'abantu bategura ibintu biremereye. Abantu badafatika uyu mugoroba. Imana ibagukureho mu izina rya Yesu. Hallelujah. Abagabo barahaguruka batereka tubabwire. Uyu Naboti yatutse umwami twumva. Naboti ngo abitegereze. Mwabagabo mwe, umwami namutukiye he? Nta kindi Naboti arimo arazira. Arimo arazira uruzabibugwe. Mwene daturi hano. Abantu benshi ntibashaka gukora iyo business. Abenshi barashaka kubona wahombye. Akazi urimo hari abantu bari gutegura uburyo ugasohokamo. Abenshi bashaka kubona wakozwe n'isoni. Ariko reka nkubwire, gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho. Iyo dusenga tujya tuvuguruza imigambi y'inshakura. Uyu mugoroba isengesho uri bwasenga, Imana irihereza icyerekezo mu izina. Hallelujah. 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 Naboti bamuhimbira ibinyoma. Bibiliya iravuga ngo bamutera amabuye baramwica. Uyu mugoroba amabuye bari kugutera Imana yagukureho. Amabuye y'amadeni Imana yagukureho. Amen. Amabuye y'uruvugo Imana yagukureho. Amen. Turavuze ngo amabuye Imana yagukureho mu izina ryawe. Uzi impamvu abantu bakuvuga bakakugwanya bakagusebya bakaguharabika? Hari umuntu utunga urutoki umuntu umuri inyuma, cyangwa arutunga umuntu umuri imbere? Umuntu muri imbere. Arutunga umuntu umuri hehe? Imbere. Ikigaragaza ko abantu wabasize nuko birirwa bakuvugaho bakakwigaho no mu mishinga bagira nawe bakagushiramo. Kubera ko nta muntu uvuga umuntu umuri inyuma, avuga umuntu umuri hehe? Umuri imbere. Abantu ntibafata umwanya wo kukuvugaho. Jya umenya ko wabasize, niyo mpamvu bicara bakakuganiraho. Barizo umuntu ngo nawe ufite abakuvugaho. Bariya bose birirwa bakuvuga warabasize, niyo mpamvu bagomba gufata umwanya wo kukuganiraho. No kuri. None suragira ngo bavuge iki? Reka bakuvuge. Ubari imbere. Kandi ntukababare nubwo abantu bakuvuga. Nta nkuru imara iminsi. Bazakuvuga icyumweru kimwe baguhararuke bavuge n'abandi.